Dobar dan svima koji me čujete, ali trenutno ne vidite. Zovem se Aleksandar Pajkanović, trenutno sam u zvanju docenta na Elektrotehničkom fakultetu u Univerzitetu u Banja Luci i ovdje predajem nekoliko predmeta u vezi sa projektovanjem integrisanih kola, sa tehnologijom integrisanih kola. Također da se zahvalim na razumijevanju zbog nemogućnosti dolaska, zaista mi mnogo znači što ste mi izašli u susret da mi na ovaj način omogućite da predstavim ovaj rad. Hvala. Ovdje se ne radi o da kažemo naučnom ili nekom tehnološkom doprinosu, nego prosto o jednom iskustvu kako smo sa budžetom nula uspjeli da, ili bar pokušali, a mislim da ćete se složiti sa mnom do kraja prezentacije, da smo i uspjeli da organizujemo kurs ili kurseve iz ove oblasti, dakle poluprovodničke tehnologije i projektovanja kola u čipova, koja je veoma, veoma skupa. Pa kroz prezentaciju kratko ću napraviti jedan uvod, zatim malo pojasniti motivaciju, a onda preći ovih nekoliko pojmova koji su, da kažem, tehnički, RISC-V set instrukcija, Chisel kao jezik za konstrukciju hardvera i neka jezgra procesorska koja koristimo i na kraju set softverskih slobodnih alata koje koristimo u nastavi. Živimo u tom nekom informacionom dobu, kako se zove, a bez obzira na brojne karakteristike koje možemo da povežemo sa tim nazivom, u suštini CMOS tehnologija je ono što je obilježilo taj razvoj nezapamćenom brzinom. Jel? I to je u stvari najsofisticiraniji komercijalno dostupan tehnološki proces na planeti. Taj razvoj je tekao decenijama po određenim zakonima koji su nam svima ovdje poznati, pa ja sad neću trošiti riječi, međutim, to već više i ne ide baš tako u proteklih 10 godina, nego moramo da se dovijamo na druge načine. I ispostavlja se u stvari da su alati, softverski alati kojima radimo, sad pričamo sa strane dizajnera, ne pričamo o samoj, da kažem, fizičkoj proizvodnji na silicijumu. To je bilo nešto drugo. Znači, softverski alati su u suštini ključni ovdje i generalno ispostavlja se da za industrijske standarde u alatu za projektovanje integrisanih kola to može da priušti samo mala izabrana grupa povlaštenih koji imaju dovoljno novca za tako nešto, jer su licence nevjerojatno skupe. Sad ono što se desilo i što je omogućilo u stvari da mi ovdje imamo takve predmete sa praktičnim primjerima i da prolazimo kroz neke, da kažem, ozbiljne korake koji već i liče na te industrijske, je u stvari to što su u proteklih nekih, pa tako, 10 godina, možda malo manje, nekih 6-7 godina, open source softverski alati za projektovanje integrisanih kola doživjeli, da kažem, jednu renesansu. Oni postoje već još od ranih 80-ih, ali jednostavno nisu, zaostali su nekako bili u tim nekim koracima i prosto nisu pratili situaciju na odgovarajući način. Međutim, u zadnje vrijeme se to upravo dešava i mislim da je to zato što, da kažemo, ta open source zajednica iz softvera polako se pretače u taj OSH, open source hardware pokret. I u suštini mi sad imamo toliko slobodno dostupnog, i kad kažem slobodno mislim i besplatno dostupnog IP-a u hardveru, takvog da je komercijalno iskoristiv. Dakle, sad, evo, da kratko sumiramo, šta nam ovo sve omogućava, šta možemo? Pa možemo da uzmemo postojeći IP, znači procesor koji već postoji, periferije, memorije, šta god. To je obično pisano ili za FPGA ili za malo starije procese, tipa 350 ili 180 nanometara, a to ispostavit će se sasvim u redu, i onda možemo da koristimo slobodne, odnosno besplatne alate za učenje. Pa, hajde da to i uradimo. Šta je ovdje u stvari motivacija? Pa motivacija je da iskoristimo to što imamo, to što postoji, bez da se sad zalijećemo. Ne kažem da nije potrebno
industrijski standardi su industrijski standardi, to se neće promijeniti kad su u pitanju takozvane cutting edge, jeli, vrhunske tehnologije, kad su u pitanju posljednji procesi u kojima se sada izrađuju procesori, napredni čvorovi. Međutim, za učenje, za nastavu je ipak ispostavlja se sasvim dovoljno, pa čak i za neke domene istraživanja je sasvim dovoljno, pogotovo u oblastima gdje je mala cijena, mala potrošnja i stabilnost, jeli, od interesa. I u suštini ispostavlja se da širom svijeta ovaj pokret sve više i više sakuplja ljude i već imamo, već su demonstrirani primjeri čipova proizvedenih u silicijumu koristeći isključivo slobodne alate. I ovim potezom, ovim radom i uopšte nastavom u ovom domenu želimo da popularizujemo alate, tehnologiju, ali i elektroniku, a sve to u cilju da izgradimo kurs, predmet iz domena VLSI i iz domena integrisanih kola, tako da bude na svjetskom nivou. Zašto, kažem, sve više ovaj pokret se sve više širi? Pa, da kažemo, zvijezda vodilja je RISC-V i to je u stvari set instrukcija razvijen na Berkeley. Interesantan je po tome što je to potpuno otvoreni standard, dakle specifikacija je otvorena i dostupna, za razliku od komercijalnih, koje nisu baš tako prijateljski nastrojene prema svima ostalima. Još jedan, da kažem, nus produkt na Berkeleyu koji je nastao uz i rastao zajedno sa RISC-V-om je ovaj Chisel. Chisel je jezik za konstrukciju hardvera i generalno mi ne pišemo register transfer level, znači ne pišemo RTL našeg hardvera, nego u stvari pišemo kod koji će generisati Verilog nakon ovih faza elaboracije i kompilacije. I u suštini ovdje je pokušaj da se odgovori na pitanje, ako ćemo već digitalni hardver da projektujemo i pravimo tako što ćemo da kucamo kod, ok, pa zar nije logično da preuzmemo dobre prakse od ljudi koji već 50 godina kucaju kod? Znači, preuzimajući tehnike iz softvera kao što su objektno-orijentisano programiranje, funkcionalno programiranje itd. Znači, neke od epohalnih ideja 20. vijeka, hajde da to pokušamo da primijenimo na hardver. Chisel je u stvari pokušaj koji naravno dolazi uz određenu cijenu, znači learning curve je, znači potrebno je zaista ozbiljno neko vrijeme da se to savlada, ali nam omogućava da, kao što možemo da prosto u Pythonu kažemo import neku biblioteku, na isti način možemo da importujemo IP, neki hardverski, recimo procesor ili neku periferiju i omogućavamo da ga veoma značajno po dubini parametrizujemo. Ovo su neki ovdje primjeri. Pozivam vas da pogledate na ovo ili nekoj od drugih adresa, on zaista djeluje malo drugačije, vidite ovdje već vidimo nasljeđivanje i slične koncepte, ali s druge strane tu ipak može ponešto i da se prepozna. Evo, na primjer, ovaj bundle, to je u stvari lista portova, input, output i već vidimo čemu to služi. Iako VLSI kurs koji predajem nije nešto što bi podrazumijevano trebalo da uključuje nešto toliko kompleksno kao što su jezgar procesora, nekako sam se ipak odlučio za to, baš zato da bih iskoristio postojeća jezgra koja možemo da preuzmemo slobodno, zato što smatram da na taj način prvo ćemo ovaj hack jezgro koje je najjednostavniji od svih da izgradimo iz početka, zahvaljujući detaljnim materijalima koje su obezbijedili profesor Šoken i Nissan. Oni su to jedno vrijeme predavali i na Stanfordu, ovaj kurs. Tako da mislim da na taj način možemo zaista da, ako se uhvatimo u kolo, da kažemo, zajedno sa tim vrhunskim svjetskim univerzitetima, možemo zaista dobro da pratimo tehnologiju koju oni razvijaju već toliko godina. Sodor je kolekcija malo naprednijih jezgara, od jednostepenih do petostepenih. Rocket Chip je već SoC generator koji osim jezgara uključuje i periferije. Tako da kroz faze predmeta prolazimo kroz ove nivoe kompleksnosti. Ovdje su sad alati automatizovanog skupa alata, toolchaina, koji koristimo, pa samo evo ovdje navodim kratko, u radu ima detaljnije i na kraju samo još da zaključim da su slobodni i open source alati
realnost, da možemo da ih iskoristimo i da radimo na razvoju čipova za, da kažemo, nula ulaganja konkretno u same alate, licence, a ono što se desilo prošle godine što izaziva revoluciju koja će tek da pokaže svoju snagu je da je i prvi takozvani Project Design Kit, PDK, dostupan, to je ovaj SkyWater 130, ali o tome u nekom drugom radu. Ono što želimo još da uradimo je da uključimo RAM compiler i ovaj OpenLane, znači da umjesto Qflow u narednoj iteraciji koristimo OpenLane, naravno uz ovaj SkyWater proces. Ja vam se zahvaljujem svima na pažnji i ako ima nekih pitanja, tu sam, izvolite, a naravno i posle se možete javiti ovdje na e-mail, vrlo rado bih razmijenio bilješke. Hvala. Hvala kolega, hvala.